velika metanija jeste kada kleknemo na kolena i čelom pipnemo pod. To radimo recimo kada smo pred nekim moštima svetitelja i onda napravimo veliku metaniju, znači 2 puta, pa poljubimo mošti, pa onda još 1 puta. A metanije te velike, to je još iz Starog Zaveta, nije to ništa novo, čak od Mojsija, kada je klekao pred Gospoda, kad se Gospod javio kao grm koji gori i tako dalje, znači skinija u Starom Zavetu, i sad da vas ne zamaram sa svim tim. Metanije kod nas se rade u velikom postu, sad u ovome postu. Metanija je neka vrsta skrušenosti, neka vrsta poklanjanja, neka vrsta smirenja, neka vrsta ništavnosti u nekom pozitivnom smislu, dakle uništenja gordosti i ljubavi. I onda recimo na liturgiji se čita, sad imamo službe u toku posta i na kojima se čita molitva svetog Jefrema Sirina, a ta molitva ide ovako: Gospode i vladaru života moga, duh lenjosti, mrzovolje, vlastoljublja i praznoslovlja ne daj mi. I onda se napravi jedna metanija, pokloni se skroz i čelom se pipne pod. Onda ustanemo, onda kažemo, drugi deo: duh celomudrenosti, smireno umlja, trpljenja i ljubavi daruj meni slugi tvome. Pa onda opet napravimo jednu metaniju, poklon do zemlje. I onda treći deo, poslednji: o Gospode care, daruj mi da sagledam svoje grehove i da ne osuđujem brata svoga. Vidite koliko je to bitno. Da ne osuđujem brata svoga, jer si blagosloven u vekove vekova. Amin. Dakle, daj mi da sagledam svoje grehove i da ne osuđujem brata svoga. To je poruka velikog posta i to se provlači kroz ceo post i rade se te metanije. Ja vam preporučujem, ako hoćete malo da uvedete podvig u vaš život, da kod kuće počnete da radite metanije. Možete kada god hoćete, najbolje kada ste sami. Dakle, kada ste sami, uzmete molitvenik i možete uz ovu molitvu svetog Jefrema Sirinog, a možete i uz Isusovu molitvu. Dakle, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj me grešnog. Prekrstite se i metanije dole. Ustanete i opet: Gospode Isuse Hriste,